or the license now. Na me koye ye no so afi ebua me bie ma dwene mu na me nya instructor ho no enso na me timi lead obi me guide wo sa ukoye obe pass the both theory ni practicals ni na sanse me hu de na mo pe na me so sua ye nti me buy na me de be share ma dwene say at least nim de kakra me so makonya wa abonte no me so me de be abua me man na ye better say ahode ni ho na say de papa ke eduru abi a nyame ayi adom ye bia friend say road transport consultant bibia fa car ho bibia wo de frɛ yɛn enye ska kɛse bia ebetimi sɛ wo yɛ corporate sɛ wo yɛ individual sɛ wo yɛ entity bi ye be ba be kyerɛkyerɛ wo ebe boa wo ama efficiency any productivity aba wo adwuma no ne institution na wo mu no enso ofi sɛ wo driving school dia wo de wonsu ahwe omo de omunim hwe enye no kreda ye ka safety di abambo ni yihye no wo ye hwan sɛ kopa akobroni adwuma na sɛ adwuma kɛse bia mu waka ka sɛ den na unyi broni theoretical experience a won fa wo da the entra because the one baby abambo any sa nipa ho enhyeso ebetimi aboa amwatimi aye ne yesese ye mika se bre bi ye frɛ ne ye ka ye frɛ bi obu se de papa ke opa busa frɛ driver ni a wakaka o so okura license F busa ne se e de ne ye frɛ 2 seconds rule onima de kro e de ne ye frɛ ne se parallel parking onima de kro eso idea as a professional driver there as a usurian and the woman is say obi adwuma bi a professional adwuma bia no as time goes on no as a wo sheda sa akotena na o refresh your mind no am watimi aboa na watimi atua ne yie ama ebi ho a ora be fi because me nipa be bre ehia na ye a wo be kase won car krada ne wo be car kra won tb da ye frɛ bi friend say MSM wo busa say dia or say na say we dey obi kura say papa eke road science yes na ntwi hu na ntwi say we ho choba ho na sa choba na ye kramofo ne ku ne nti obi atimi didi ho no enso we driver ni o won kura nipa bebre nkwa na yes say me ne friend say transport union ke CB operator bi e ko din komo me na me Kumasi guy timi almost Kumasi for na ekura me ne papa ne ko transi na ye kana me show say die ne ti ba ko mienu miensa ni munye bibi say at least e bia mo driver for no be fantitie mu o say no bi otimi twi bus kese bus ne friend coach otimi twi coach every Kumasi ba hade what is the need say obese sua sade no enti omo no kra na omo no adwuma no kra no they don't regard say ni driver ni obema na quantity mu no nya sa refresher training no ensem ne de endorse SK manu ni nua we de ma ye misa ja mo kasa no mo ka the driving license kra ebam opti ni ba bi woni mo kasa na driving license so de esi den na efa road accident ho ben because obi license yet de bia okwa no kokunkrofo no waba obi nso ni license okono waba na agwade ye be hwe road accident ne pa de ye severe no most of the time de long journey distance no na ya na etai ko eno pa eno no license ne fa road accident ho ben how does license contribute to road accident? Okay, yo minia ba me da wase license aye kan no akoye to mikrata ana say to me aye de amount say ubetumi di afidie no aye den asikwan so. Okay. What you say? Enti who need license no kra e kire say afidie no kra no mon kotena akire na mentum fence kwan so. Okay. Na eno nso no won hyehyɛ a e wo say wo fa so na wo de gi. One emre no mu na wo mu say nkakɔ any training institution bi na koye 48 hours driver training. 48 hours na nye 2 days o. 30 practical training and 18 theory lessons. Okay. I bet me who spread it bet me take you by 3 months. Oh, okay. The other even said okay driving school at 3 months. Yes, try first 2 weeks no. One do better na classroom actually stretch or near ma because road science no you nsua wo kwan ni so usua wo dem na wo ko kwan so a wa apply what you say road markings and the drivers for no e ye ko and also wo munim me de me hu bo wo ma wo ye sa online taxi CB so obi ku tweska ka ne to no de anya wo modin o
na mo nka training kakra all the microphone na wɔn afa wɔn sɛ license holders no bɛfɛ mu ansana wɔn de cars na ma wɔn ba ya na me say okay me de mɛyɛ no free me nso me de a mɛyɛ no ɛno nti no o de wɔn ba ma me test wɔn theory na me pɛ evidence to prove ti me yɛ free me nji wɔn sika na ɛbɛyɛ wɔ awerɛho obi wa o interview no o drive how many years ni 10 years and we be say road sign back road markings in the end say what in America yeah. But driver ni koji license B no me can pass so yes think I license for the first time I am my license B or G license B ni we are and then truck articulator truck ban if you are would make us obekwa akoka but wow sha say na can small car no and na obetumi dey aka articulator and also one training yeah what you say nti samra we no mu nyina no e wo se o hye mu din na etumi eye adwuma license ne dey ehu hia but okwan na obefa so anya no eye number 1 eno na ma kire kire mu nti first wo je learners license na ya ma o date say bra na be twere theory test anka wo wie theory test na ya ma o na de wako in traffic na test road signs and sana ya issue license na ya den e de ama company be na airport driver for no can say who are we driving school 3 months na brand and founder but what konya basics no who company mo per driver for at least mo begas mo hi obi o be 3-4 years experience yeah experience oh enti driving school ne prepare wo wi a na wa ko drive nka private car bi kakra now they get that experience na ansa na bi a wa ba commercial because commercial no kra mpo no e wo so wonya license C na wo de aka wow ba sa ne ma we nyina no ye ndi so ba ku bi o ye nua no police for yin so na wo say nka wo check license ne ma ye what you say nipa no or license and the makasi won need license kra on fa kan si kwan so but na nkrofo bebre na wo need license so mo drive what you say na tama na ye emrantie kakra na ye ba no onna makurasi kwan bia na say even nima highway wa bo say driver bi hia na nwanko driver na flashing light na de nsa wo fam o catch us police for kwan so na police for dey gina kwan so na dia wo mo check ko du ani apake wo brake lights navigator we won be checking ni nyina hu say eye adwuma what you say and the police wo hu anu abi say license who you license ni kire no it wonam kroma wo say trotro bi tail light ba kokorampo eni ho eno na enforcement no wo say wo so wo mutumi hwe na omode measures no egu akwan mu we de kumi okay asana be kum no ma menfa ye numbers na ntudwa na obi wa na sembi sabi on fambra na uwi na webisa wasam no enti wasembi sabi apasa umfa ma yempenfo ye number ni 0550055522 anase 0551598321 0550055522 green oyentio we dey abusia for my yensen misa upon research kakra me ye share last year 2024 road accident cases are statistics they say about 34% compared to 2023. So 2024 there no na e was so 2023 e was form e see there na at least cases ne ba cases dey nim say nke drop here was nke drop but a drop here na asama ne hume so e drop here na asama ne hume so aden na ba na sa nkyerɛkyerɛ na yenko yie ana sa bi omo aseso omo ye omo asede no e no omo nye dia na drafo na na omo aso odin ode ma me mo yeah okay no I'm say free 2021 22 about 23 no ana statistics e tie kakra okay na 24 ni 23 ni kra minim ba bia onya wo de na still dey compare na e wo from kakra che we no nemom wo hwe afiwe 2025 de ni e kɔ ne de a mami ani enyan kyerɛ sɛ de papa yi kan sɛ fa sɛ yenom kra yatu ehu asi won mo do me your friends institution kɛse a but me niska me de be kɔ na me kasa me sa customer road safety me customer road safety could you believe say if January be pim November ye wo mu me nim da fa sɛ ye be frɛ sɛ yen advocates ni na communicators no kra sɛ this is the strategy and this ebi ni hono mo if you are mandatory
you know governor you want see ho man no national no Omo nyo mo ase dey yi. Omo pa o dey mo kasa no way medi. Mesra mo nso mu dua mu na hwan na wa ha? Apa na Atamas ni ata. Yentie wa sem bisa. Master bisa no ka lances won asem. It's a lances no aye sika na omo dey ki. Because me ka na dey lances 2008. Me fight yemu Africa na me kwai. Na aban bi so ba so a lances na mo ye na ye ubefi wako B wako C and some wako D and some wako F. Nenda de abani tie who sika nko ada me atamefie na me kita be 2000 menya F with that many experience and I can't come in. Honestly a problem because last no anko say won tina nke wu for 6 years na wo ma chana ukwa e say ukwa wani na wo de wo ma na ukwa wani mo na wo begina unkete sika wo begina ni saa into honestly wo mo hwe no adam na wo nka second question any was road sign road marking kia wo ba tema road marking and road signs and yejma wo Ghana me ma saa road sign and kazo maka drivers be yejman e so mo hwe say yejma wo manu a titru bus stop kra ni pe ni du wo krom hanom road sign and road sign board ni ni aza ta go from timi du hu djuma sana o maye kasa de bebre wo na ta fofo so botu matia so ntumi so de wo ma djuma me so mekanin why yo Atamax yada say 0550055522 and I say 0551598321. Yo, yankwe ni mwe. Na boka sana Yo, okay. Now, wami mu papa yi. Na oka license na kwa fast oje no. Said yentimi ntra han mo. Do yenim se no kre wo mu ni se obinim ewunim ekwan a omo fast egi license na abra omo fa the approved right a year ide no. Na mu se o free B anu akọ C no akọ D no akọ F ne de sa pepepe na tie say school wontimi mfiti preko wo B ewu 6 years no so renewable for every 2 years. Okay. 2 years no kana 6 years no so a your friend replacement ubeko na ya gini ama better no nye guarantee say ye be mu akosi gisa wo sheda ekoye ho training uko school esua your friend say no still like a process ni kwan say but said okay obi no omi de minimu di o but so the kind say describe dia and say the all kind so me gidi baby but me hu ni nti wo babu say me kochira me ntimi ntre but e wo ho no mo say nipa ni timi entimi nya license F na license F no kra wo nya nkanye no ano no license F akaka bia next uko abrochire say ya you say all license F so person obeka commercial car say coaches ni buses no so or what training obeya na ke de no attach ne nke betuma say license F no maka wo happy if you happy nke be your F ne dia FC na F commercial BC B commercial emu aye particular area obeko betimi dia aka but say no mo ni F no onyaji F na chese okaka bia sa na mra ne che but ndi kwan say nka yesa na chese road accident ye de so bo ne bebo wo mo mpanimfo mu nyina mo contribute human error 96% human error driver ni ka ho driver unions ni ka ho penifo ti say police ni DVL omo ka ho onso wo ka ho that means obia is no papa can say share responsibility it is say obia yana from dia ke be bua na ati akwanhia ne so ayo na enti this year yen hwe den pa na list mo ya aboa said the mo afa to mo fon so a butun say adwuma yi passion na mo de ye den na mo ya aboa said the be ya at least kakra ya akai accident ne be reduce di amaye yo Macau station bi ni ade say accident no isi a ene accident na si ne ye hu dede o etro so anansa no bi arefi ato atwa ba bi ye bi say manya kwan ni that time na omampani akufu na wo so se ne covid ba ye na o shemu kenapa ma yetumi tackle covid na ye no nke ye dey kameka say yes e ade anka wo say ye mampani fo no fa no very serious na ye dey adwuma because ni ayagi kan we license na o kan dey e kwan bi so no ni o kan ni abrante ne kan no e ye no kra o ba bi ba na e be ka che o say wo evidence we o dey opa for evidence ne ba o dey ba kra e nu ba bia what you say enti ni aye kan say aya me ka say 4E no education wo mo enforcement wo engineering wo and sana ni nyina fail no
you can say emergencies. So the police here need ye. Now training need the memo. Now the many parana one say at the end I train or the bay juma. And ye juma. Unam quine so na say at the asaka cry na you be a petty cry. Boom say quine you to road marking was so and can be to be a one drive and a pa. What you say? And so ye share no near yet. It the one say I was so be or yen I said here. National Road Safety Authority ya papa can answer me. Woman ya no so ne DVLA. So woman. But I quite say what kind of one can be bria. Asemaba. Because me driving school. What you say? What kind one can year. One can year. Because woman. Every big agency be UK. Now one more fight is necessary for near here. No more fire per woman who cry lines are winning kaka. It's one call no one could do one money amount car, no more crashing. And you'll be recommending me my home from UK. Say, many assessment in Famao. In fact, me assessment in English, no mean say one more standard now, one more demand, standardization, how the demand, they don't qualify. So one can say, and then come back drop on one and say that's not the solution. Say one more part, we will train them according to their standard. Because I've been trained by UK Transit. What do you say? And I did it for them now. We submitted a report now, and sana woman in our Omoko. And we actually, National Road Safety for every year in Kitahudebi. And one kind of point blank say, Ampa, one year recruitment, my company be outside. What we alliance so company no, and Kassan Subas or mobile. It wasn't that standard. Now to their standard. Arabs, no any UK for they are very strict. Okay. What you say? Okay. At least more the standardization is. And also so ebeboa. Okay. SK man ma me say won kasa ye mu no kasa won ka say ka driver ni bia ide so anka 8 hours bia no. O drive ya. O home for the day. Wapon for the day. Nyesa wo home kora. Wapon for the day. Ni enhwe Ghana ha so de eja ye mu bi ye kuro mu wa. Kroni bi ho no mokora wo kwaso a iteku bia be 9 hours 10 hours any ade enu na eba ne sa driver no onye dan yo meda wase so ade we are okay National Road Safety according to omo statistics na emra omo ahemra say sa cars na buses and say long distance vehicles no ka say driver no bia omo yetu omo ahemra na to na me na me ka say ho na me wo but busa say omo kro omo hwe say sa ade na area adwuma na. And then me cancer reaction so on order mon friend me no mon cancer afi kro mon minja adjuba eti I didn't know ya emrani ho we say obeka say American president that we twam Barack Obama ba han oba say nhihye wo ha de ni problem background nemo say you be say be reinforce na ye adjuba eti say emrani be ye na say ye nhwe say be ye adjuba de na ye nya emrani hihye I'm running na mikele sadi when LI 2118 when you say I specify a niema I say be fast ba kumienu miensa ekwan be fast even when him say bus is cry at me bus is cry me say me a vehicle inspector me say me I'm trained when you say cast na bus na mobile apart from coaches there ya kan na a van if you brochure by enka twe niema and you are converting it into bus and you dey system and ka seat ni kra the height of the seat, the width of the seat, and then your free BR. Say in finna them no in channel. Ni na ye wo measurement SAD a year and sakra na car no yam man kwan ama ya adwuma. Busa say any onim DVLA for sa basis no bi kura beba en ko DVLA ho so ye be issue ama. SK man what was na e basa sa niam we na for na ye key responsible e wo say nka we say immediate ayi na omo no mo di kan ehwe ansa na other institution nso so abamu himfa for na ya sa niam we na omo na edi kan emre mu ansa ye nuanum DVLA for no DVLA say ye papa Julius Nikwe Kote waba no say DVLA dem peda me ka kire omo no say omo akoye mafias bi no omo go ho wo ye hwan na oba na say wo anye say de omo no pa anya de abem wadwuma akoso nti omo aye say this the friend say tangent ayeko nti wo ba na ho na ye de ofa na ti so no ene me kan mo fidie so say me opo frame ya mekwa akoyi ma no yo right Julius say opeso ye na dwuma na onya legacy bi
ɛwɔ ne pɛn so a wɔn sisa ne yɛm no wɔn frɛ yɛn sɛ bi papa yɛn yɛ wɔ ne bie bi yɛbɛboa no yɛn nye ne hwee free consultant because wɔn gu hɔ no wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛboa ama adwuma no ayɛ deɛ ɔkɛn kani kwan sɛ yɛn hu kaa no kora kani kwan sɛ yɛ convert yɛyɛ saa convention ma no ɛso kaa no wɔde pipa ebi kura pipa ne nkɔ obetumi abɔ no net so oyi a no wayɛ no wa convert di ama no yɛfrɛ bibi me yɛ engineer dadeɛ wei sei no yɛ sɛ o so a ebi hɔ a yɛfrɛ bibi built ebi built and ebi hɔ a yɛ subtle okay built no pempen ɛbɔ yɛ bi nti nya accident kra na etumi ɛbɔ na abu na adwitwa na akum nipa nti ka ansa na nipa kra de saa nneɛma no bɛyɛ seat no ɛsɛ ehu yɛnya qualified ayi bi ɔbɛyɛ expect sɛ saa dadeɛ wei na ɔde yɛ seat ɔde yɛ saa nneɛma wei deɛ dadeɛ ɛba saa nso a wobɛsɛ yɛ kɔ akyi o sɛ ne agyi sɛ bia manufacture no wɔ outside no gyi sɛ ɛno nso so no yɛkɔ no yɛkɔ ana sɛ ade no na yɛ van ana yɛ ne yɛ convert de ayɛ passenger bus okay nti yɛ no yɛ na yɛ wɔ engineers wɔ ha no a obetumi ehunu ɔde dadeɛ no bɛkyerɛ ahu sɛ dadeɛ wei yɛ the right type of dadeɛ ɛsɛ ɔde yɛ yo yɛate yɛdam ase yɛnkɔ anim na yɛmfa yɛn kɔmmɔ no mmerɛ na awieyɛ yɛ papa Victor Badan so afutuo bɛn na wɔ ɛde ma a driver for yɛkɔdi Christmas yɛafutuo bɛn na wɔ de ma driver for nyinaa yo Max for that so damase because akonya amode aman ebekɔ akyirikyiri ma ne asabre we wanya adade a ɔhwɛ bi no na mo minuanom driver for Bible class ye nam nim dia me manfo ni nti no ye so na mo dia so manfo ira enti sɛ emfa ho ne ɔkwan a wo fa asusua ka ne ka sɛ usua a washing base usua a wo fitamu wo ye dan a and the driving schools na ebu obabi a yama wo nyina ahye so de DVL for na ehwe wo so yama wo accreditation ko na kofa ho na ye refresher kakra wo nyi bebre wo ko ye refresh wo dim ka ne ka wo license but wo ye den wo ko ye refresher kakra na eno so ihia na sa bre so a bro nya e bayi men ka say sika na wo anya no wo benya no bro nya yinko a da bi na wo wo podi awoko na mo unan ko twa ube bi ko ye we na odampe mai ho na obehu se bibi o wiase nti me sra mo se mo nya botre na mo fa ntwi ka no na mo amondwe mo ho ni wabusua because e bia wo na aye breadwinner wo wabusua and na unya to ho no ma e de niam bebre ko driver for no bebre wo twi ka na wo twi ni se on de mfa ho bi kura tumi ka se me de okro so nya me de bepim o because e science onim ni die onim die no so na aban no so hwe de entoa so ne sa refresher yi na ye ka no so will be license 2 years or kwa ko renewal on commodity anko ye ayi refresher kakra na beboa ma etumi ate akonhia no so ne beboa ama etumi ate so SK man yentie we afutuo de ma yo me so me ye beda mo asibie mu na akwanya amudi aba na da bia ense ye ka say corporate entity ni individuals a omo so nsa wo mo bi no omo meso mo asene na say da kro say the papa yake nka say the intensity I did hear COVID na even football cry and me kase me stations ni nyina da bia no pa awia anwumre 3 times amodi eye no se nka amodi ye road safety sa ka me sure say ka kwanhia ka be conform nti adofo meboa me so mo asene na yentimi nya ebredodo na ye fan chirechiro mebre na afse ye kan so driver for no ntom o mo bukakra enya da ko penya edi nya sika ana ye fra bibi niema bi say wo ye ahweye it's better to be late than to be called late so and so ye fa ne say me cook mase me say me dey 5 hours and 6 hours na me dey 7 hours go dura makodu and essence say me call say the papa can be na wo dey wan na wa ko di dem a we friend say we are see buy na fe won me sorry bi na ye can safety ni so the safety start from you wo ni pa na wo kra share no wona safety is a free also ya hwe ye nuan mo kika motorcycles ni ade ba bia no right ba bia che do hu se kwai do ba bia no owura on sabi aban na ka fine ye nyina ye boa because ba bia meti ewura mu pa se wa nya omkra makwan ho a wonya kwan fine na ye hwe se omba ye motorcycles and nam krom by about 99% ye license say non registration tawo me fa we krampo entwa mu se baby omo fa ye flower bed so
traffic catch ni na flower bed so na no me twam flower bed nyame nko a eno so he fa for na o se nko mo twam asa nsem hunu ni ja eno no ye MMD MTTD for no there be MMDs no municipal district and omo na said so mo be share omo hwe Ablekumanov omo hwe yi yankwa nim aja Victor mo boss yi abo DVLA and National Road Safety ma mfa futu bi ama passengers so ye no accident ne de ye nka ho ahu yo passengers no so yesra mo se mo tena ka mu a munya driver for na mo gina mo kon so se ti se na menu e kan se time na wo tena ka hu se me kokuma se a 2 hours ne 4 hours ne ni ho bi wo situation na wo kwan ne so no na be ma wo kwan a wo betumi anya adaje de agba ko bi enu ti gbo se nkrofo ye unnecessary overtaking ni ade wo kwan so what is it passengers yes remo who could do a yes say who be late what you say who could do say or say late to something like better late than yeah mama driver for no to aja Victor wachire kwan ene baby a odi ujumade na fa number 2 ja beginning nyina ya Victor banda so into we were school of Spinters group committee 18 road Abrusan bi were training Redemption Plaza school needing a Victory Shine Drive consult the sign of back so Amasama Franco Estate Global Express Driving School me fa so echi amesi ntumi ana pay ono no ye managers wo my telephone number is 0244 61 22 61 0244 61 22 61 ya bibia obetumi invite ya say your company we den yo ye beba beboa ya nyi kase bia kakra bia mo de bema ye bia ye betumi aye na ye de aboa se ne be ya ye nyina ekwan so be ye jojo amaye okay yo me so meda mwasini sa kwanya mo de ba na say okay em say me ka pedestrian for omo kwan mo em say no amo wadwunu na me ka say utwa kwan mu aye ntwa kwan mu straight so if you right now call left ko jina car corner station no the left corner no what me dey share the other side no safety now before you answer na be ko free be curb drill and answer traffic drill we be share left actual right and answer share left ni biem yeah answer no ko nti say kwan e trillion kra na ye fasade a making emma sabi okada fo no bu na mu mesewe okada fo mo na flower bed ni so wo na msu drama hono na okona hono na obedi kan ya akọ ene de enye papa nti na ya say ya kan sem ni say MDAs no omo so bechi omo so nye ho adwuma na de aban ne kan say office legalizing no onhwe na onye ne license omo na afiye mo wa yi papa na ye nchirech omo kran so omo hia nchirech because ono fi say who riding na no ano no ya bia na odi wura ye nye ne sa na be ye nyina ye from dia be boa ma akwanhia no eto akofom SK na ma no abo yo so pe SK me no ni na dinkita ho a Transfer King Consult ye ni Committed Drivers Association for na all La Paz ye office back on na pe pa so dia offer 024 479 54 65 024 479 54 65 we frame says came and be obi a wo pese oba wo dem kra na ye ba na ye do we chira ye be ba ya be yes adwuma papa ike ye nyina ye boa ye me certified driver instructor ye wo ti nyame aye adom bibia fa transport say ye car nam for anya wi mu nko ade nyame am ye ho ni die adapa ye da masese to nsafra mobile ye da masepa yo amsu ha na emre ebe so say de max money di ojumade no ebe bro yen fa seda ma mass buy omobo an sika fam na seda no bi nso enkoma mega cash lucky box inti channel so dial *426*8# na wa send ya obehu Max TV ni edi kan ye tosu mienu Max Radio channel so dial na so hu Max TV na se hu Max Radio a san cancel na san send biom kosi se obehu Max TV na Max Radio omo boy sika fam many thanks and come production team DJ Holy Mr. Bobby and producer the beautiful Greeno and Arenda Kwao menso ye frame kumi kasa Greeno chia na enko ayo we de ye chia tie fo nyina obi bi oje adaje etie ye
omo mo boruam no mo ntimi amọ nwuram nyina ne ye che obi bia ye sinya mi nhyira wo mo so omo ne ya tena free sabre ya no pa no nsia besi anopa no nkono mechia me coach Gucci me papa Apostle Solomon Amede mechia ne bebre pa me ma me anka so wo me Ajo Joyce baby a wo bia mechia jije holu Eho Nyankopon ya doma echena anopa no nsia be sa agebere ni adaje na ye de Max morning di ujumadi na ba be somo ye frame kumi kasa ma ye nhie echena ye da se no mbre no adaje